30. aprila 1693. godine trebinski knezovi na skupu u Trebinskoj Zagori uputili su dopis Mletačkom senatu. Ovaj dokument namjeravamo uskoro objaviti u sklopu jedne studije o južnim Srbima koju će izdati udruženje knez Miroslav Humski iz Trebinja. Pogledajte što kažu Trebinci u 13. kapitulu svoga zahtjeva Mletačkom senatu. Pitamo sva dobra da nam budu u vas, kako je bilo za srpske gospode i poslije pod carom i Česarom. Pazite, traže dakle slobodu od trgovina, da možemo trgovati i po moru i po suhu i u svakom gradu principovu. Ali ono ključno što sada želim da pokažem je 17. kapitul ovog zahtjeva. Sva ova plemena i knezovi pitamo milosrđe od prevedre pravde Mletačke i slave i uzvišenja njihova, da nam je mirno i da nam se ne ima niko miješati od drugoga zakona u naše manastire ni crkve po selima, da nam silom otme ili drugi zakon da čini, da nam je liberat od trgovina svaka, kako i Paštrovićima koji su od zakona staroga, a suditi prevedre Republike Mletačke. Prema tome, ovome zahtjevu ne treba dodati nikakav komentar. Molim vas, pokazali smo 13. sadržaj 13. i 17. kapitula zahtjeva Mletačkom senatu, kojim istočno-hercegovački i južno-hercegovački Srbi podastiru svoje uslove za prelazak pod krilo Principovo u Boku Kotorsku.